Pak Shiti Ekam, Working President Meghalaya Pradesh Congress Committee, Uba James Lingdo, Shaka All India Congress Committee. Habai kran shikilat patai kubor Shillong Press Club, hak shitarik mtau bnai no pra arjar apuway, Uba James ulayatu, ba ulatray kumba lai pulai snem, hak asing Congress, bat ulayo ban niatray shibun bat kiri orang ba, nakabenta kabha kamet haki imlang salang. Henry hadian ke jingweng no ya udakla di lapang nakakam presiden kaseng kongres kelanang hiar berkelanang deko agrukom trekam kaseng kongres ka kajing i no jong u ya kakam working president pat ulami sendan na kaseng kongres kalong ka kendrum kendram hadian ke jingwan shimti u Celestian Lingdo kum presiden ke MPCC bat hadian sa shimti u Vincent Pala kum presiden mathamai kaseng kongres tu ni ngap la kajingkran jong ba James ka ka ba udan ban pensyai kamba halor ka jingmi bat i kam jong u nakaseng kongres Ro di nong thok pat kubor di ban piang ya kani ke kubor no kam gujunga mentan ngada wan na kongres bhavan abang submit ya kani ka resignation letter jonga ha office kongres kani diga receive letter kuba ngalayo but kasithi kalong kumne tu Sri KC Vinugopal General Secretary AICC 24 Akabat, New Delhi. Subject resignation from the post of Working President, Meghalaya PCC, AICC member and the primary membership. Sir, I am tendering my resignation from the post of Working President, Meghalaya Pradesh Congress Committee, AICC member and primary members for the Indian National Congress. I am thankful to the Indian National Congress for the responsibility and opportunity provided to me to serve the people of the state of Meghalaya and the country as a whole. I hereby tender my resignation today, the 1st December 2021, with regards to James S. Lingdo. Copy to Sonia Gandhi, Manish Chatrak in charge, and Vincent Pala. Nga la join ke Congress nadu usnem khat pas pa akhat khandai pa khandai ko party nadu usnem khat khandai pa ka but akan ke jinya genti junga lai kulai snem ngabat sibun tikam ke Congress lalong General Secretary jong unit of Mokhar ngalalong bu secretary jong block nadu khandai pa new khandai pa khandai new do araja batru General Secretary jong Shillong City Youth Congress nadu arjar way batru General Secretary jong State Youth Congress nadu arjar way adu arjar new batru kum joint secretary jong Mokhar block nadu khandai adu arjar Badru kung General Secretary jong Mokhar Block Congress Committee nadu arjar adu arjar khandai. General Secretary jong Shillong North Block Congress Committee nadu arjar khandai adu arjar khandai. Badru Chief Organizer jong Meghalaya Pradesh Congress Sevadal nadu arjar nyo adu arjar khandai. Secretary jong Meghalaya Pradesh Congress Committee R1000 Shiko adu arjar khandai. General Secretary jong Meghalaya Pradesh Congress Committee nadu arjar khana hadu arjar khandrio hakani ke jinglong General Secretary jonga ngala in charge kani boy West Southwest Khasi Hills but yet organization membership drive organization nal election 2050 but ngala in charge finance frontal organization Youth Congress Sevadal in charge protocols for AICC dictionary order office affairs MPCC and till date as a working president of the Meghalaya Pradesh Congress Committee. Kini life kali kisnem kiba ngalaya yenti ngalai sibun bat kirang ba kinong yalam kabanga sultanat kanlong ba ngalayu ye ba late Maham Singh
i bolong unong yalam jong kini ke party hagi bahasa sedang belas seng kini ke party hakane ka jela ke jongi nomor belai i papa jonga i donlang bat iba maham sing abai yarap ya kikam ki jong ba maham mar ide u contractor batle kikam ki jongi batru ba ngalai ju gendu iba maham na du kapor ma ngadang dap kinyo kelas nem kerta pat ka ba kham sungtunat kalong ba ya kan ki yeng hadu menta ngadon bet kejinya itu kejinya kendu bat kejinya ba ngan wi no na kani keseng kejung kani keseng akapor ka ba kejinya lang hanti gali nilai keren sibun ke nala om balai kemta kiong eng minya pendek bat ka ba susi kalong haka arpu artrik kiong ba inawan chelong in sesong ya press conference kataru dilem khot su ngaban song press conference tikini ki ba thaw ngaban perlong ba ngan mi no na keseng kongres te khindiat spang gini ki porlok ki jongi ki balai mi na kani keseng kongres kumi ba hima ide wei na ki general secretary jong Kameglia Pradesh Congress Committee but iba hima ngiran sibun ki general secretary ikon jong upiar India iba nor miju khat it beliau ki India Dr. Manas Das Gupta but iba khan lengkhoi mukul das ki bon ki general secretary klem kunjok tin ki la shuwen koi but ki vice president di bahima ide iwe na ki victim iba shawen ha kani kejing wan jun mapala ku president di kabar kaba ibahima ha ka election jong ba pala ide iwe start campaign ubala syang bahai ka di si jentia panlek pan campaign na koi ko constituency but kaba ida tresi tom hatu kata hi bahima tresi tom hatu kata hakaba in Punjab dan burom yauni candidate ujongi hakabor wi ba pala iwan longkong president kejingnya de perlok jungi but kita ki wegi party hang tai apo musundang kalak iba pala iyo kejingtip but iya tu yang aru ba yang ate imat mendan cekasu tingaru por ba iba hima iksar kumunong yalam ngalik akam raju bahima pinyele na mokun rone pinyele na mosundang bahima yang MP nga kumunong yalam ngalik kili de mentang ni klem kili sop be ya ban ong ba in pendu tiket no yuta but bahima hi ha assembly ru kide kita ki bala penkiu bahai ke parti kongres badru ki bala ra ka nam ko jong keseng kongres ha kan hi ka kenti ko hanta da ka ba le kum ne kini kirang ba jungiru kyak pet ya ka lenti kala jong na takadaw ki shimi ka rai but kilami no na kani keseng kongres but kila match sakoi ka party but ka ba kampong san kalong ba ya ka scheme ngala omane ya ka scheme ila ekut ka kum ki MLA ba inyak limba naki blok ni khamnya te ke jingdo ko bakhawi ka sen kongres ka ba hima ro lalai na kani sen kongres ba George biling do ba George ularung sa kongres yo office tu bakla how arja khatsa hakaba kasau ko sian jo sen kongres kaba u MLA bat nakaliang jong ka party kila dissolve ya ka block hang the ko umroi hakaba nila shem ya MBCM kum president barba George kum general secretary ban trei borba na munta ka election arja khatsa hiken mau hi haka arja khatsa ndan kongres chu ha umroi ndrei ki jong ba George ki yeng rasong bantrei pat ki punjab don buram yo MP jungi hatu kapor arja khatsa badru
kaba haka jalahi buruk kuwe hatu ko por haka nika Shillong One Parliamentary Constituency PE bon naki constituency asor ni niram wala da ngidon minister niram mar ka jingetri borba kata ngamla ban kedokti no fiatip phang phi tende hatu ko por ka sabosian uba George mangi kungka parti nyetre ban Punjab yauni UMP jungi ba George lolong kum presiden hau arjar khatnyo angti hau umroi bobla ile election bola job don burom ya u hespa ba ude emily uberim nakasen kongres kikam gibau ba George nakabentak kongres ude usamla bola tristam bat banra ek burom jaga party Meghalaya Legislative Assembly ulam sisa unong yalam uba ngikum ke parti ngismu sarang hadu kata-kata badru udai unong yalam uba tei sitam nak bentak ribhoi District Congress Committee badru udan nak bentak ke khrau ban penklannya ke parti haribhoi purakoi udai unong yalam uba ke parti kan ban penklan ya ke parti Kongres lingba ke social media State Social Media Coordinator, como State Social Media Coordinator, ula penlut ya ke por, bat pisa, bat tulap, penklan ya ke social media team, klaim dapin pan AA naga party. Dairu nong yalam, ula tresitom naga bentaban penklan ya ki samla ki youth wing, haka jela bat kawai kamtam e nong aimen siem, berat ba nabenta ki samla puli kom ki NSUI. Ula kersan ya ke parti na ke pos kapor hak jingdon kam ya ka tu kapor ka bala ong mene lai hajar mut gitu ngidon hak office ba George ngin trade na ka benta ka ni kayo tu ba George udai sisa samla nong yalam parat ba na benta kon kinti ya ke parti Kongres hak jelahi bro oi ka jingi thut jung ba George bat iba pala kalong ba George yang barabor haban kren persya yak jing snew jing bom siu khajna jong ki petrol pump hak keleng jela de kispa klur ki ba khajna kala lum dak petrol pump na ki pa ba para kapor ka ba ki thek pnen kali ki chule cheka sarkar kumba ki de pan siu ba George ulayang assembly ban kali spang kani ban yang persya ikataw na ka sarkar ban lei namun tak petrol pump kiba tu ek pisa jong pat ba George ula kren persya ya gidi truk kiba kit palat bat uput bat kiba yat lingba ke Shillong bypass bat kiba siu ki jingking wat ya jing sneu jong ka jingking duar kusut ang penjat ya ka surak hakari boy ba George ula persya ba kini ki jingkit palat put ki jingbe ai bat kit be an kamtam hak jingkit tu yaw tu yong so lengok long hakari ka por ka ba lawan long presiden i ba Vincent Pala hak kenti ka baningkong por bi lalong presiden nga phone i nga congratulate yang toh te ya phiru ni dan lang ngong yes tika ba kham susi ka long ba kasimpor ban long ban simti ya ka kam hadu kumba khatra pusni aku asni the within this period kalong kuno ka jingi pen kre ya kata ka jing simti kabayanga laweng lupa na day working president yang am dan konsulsu tik ka kam baka ka ba nga perkhat marway balemu ngale kumno ngale yu kanya ya ini pa MP election bro likely ki MP election ngatre ya ka parti nga ong ngabu Ahmad ka parti ngabu ekjinya day jonga sedin day ka parti Ahmad day Marsnuan kakam ko baningkong kalongba sideline siya na nakabalik kumno ka baningkong kalongba katkum ka riti practice jong ko Congress when any president come CLP leaders along with the working presidents have to sit to form the committee. But this time,
akan ke por ke bomenta Clemdon gum kata ka Clemdon gum kata ka meeting ka bangi ki working president bat CLP kita bat president PCC ban pha ya kita ki keteng ki ba kila appoint ya kata ka post general secretary bat treasurer tinggal ngo ba ki ACC ru kalau ngong gum ngalak ya ka practice kim ngap su kim lek su boleh ke nomor ba la syayat lang marlalut nomor ba ka joint signature jong CLP but OPCC ya ka nuku committee but ya ka nuku ya ka unu candidates ban apply ba banyele election it should be mandatory the signature of the CLP and the PCC president ken le hak niru la chule don bor ka ICC ru kalau kalau pediang ba kala thung ni gitu to kataru kadang yak ngadang sngap hi bat ke bakham ayu kolong ba naladap ya kataru kajayu baya kita ki yangi ki working president undan su kajing kata kajing pentip AA na office undan su kajing pentip ini kila syele hintu katuman te nakadi kadau kaba nga kumunong ilam nasutu ba bandon hangni yakaba ngansya brek shirut kam dudun kam shu nata kadau kawai na kadau kolong kata ba lengba kini kiki baro